ake ngibabizeni bahlaba one number yaba ngabafonele bahlaba uma wele lo wabizeni kathele sinakudedelwane umkhulu nomkhulu aphuma impesheni yakhe kwakuze kube nini kungabo oh sinakudedelwane besithonyelwa kuthiwa hayi enkandla kwami shayo live kube kuphethe mina laphana kukhishwa ingoma kuthiwa ngiphosa ithula lami bemabhinca angibobhinca lona Niyaphuthuma bafana benithi nipheka inyama kwavele inkobe hey ngasichazeli senesichazela ke manje nesiqina ayingachazwa lento ngantibane ke manje sobe siphathe khona laphana kuyajina siyophatha awushebe uNkulunkulu wami uNkulunkulu engimkhonzayo amapostoli umsamari olungileyo umkhuleke ngokhulekayo omafuna umahi hambile le usuza wamzondo upholo ngoba ugane eqala wena ungaganiwe ubona ngathi ukuba ngomnyama awushiya umfowabo uyangiza uyaphesheya esefuze kangaka emnele ngasichazeli kunjani namhlanje uyinsizwa ushunyekani uyabekezela uyakhomba akatshela umuntu unje ngingasichazeli uyinkunzi akunankunzi kulomhlaba umuntu lingamdlela amandla ke saphila uyabona umgodi umvumeni ningithuka ningithuka nithi ngichemile kulungile njengoba ningachemile ningithuka ningithuka insizwa leya ubani obayazi senikhulume kangaka umfowabo egede kangaka wadunusa watrenda wenzani uyamshiya yandiza ujaha imali shumfowabo ya papa seyami ya papa seyami ya papa isuka Dubai ubani owayazi hey bafana uyashintshwana ke manje amakhetha out handi go hold impression sekushado Ali mdala akanazo ngisho isithupha imini yakhe yashota wadliwa yini kugile vele yanqamuka imini unqamuke nesikhathi somtshengiseni nomgqumeni manje uzoqobusana nengane ema-90s sekuthiwa uyashada and Ali date yakhe qhamuka esikhaleni entibene kade siyashada sekuqhamuka u-Ali ubumba bakhande olunye ubumba ngapha baphixisa shada wena ngale date sizokweseka kuyashada kwenzakalani lemfene yaveleza nemvuli ngani uthibele ndule mfazi ngimbonile nginawo umoya kubuhlungu inhliziyo yami ngoba eyimgodi buhlungu into wayenza kimi mfethu ibuhlungu
Ubuhlungu. Akekho umuntu othanda ukuphipha izingane zabafowabo njengoba ngihleli ngiphipha izingane zabafowethu. Ngithunywa ngapha nangapha nami ngangithi bafowethu nami ngiyimeli inkandla ngiyoqopha umlando umgodi wanginyundelake. Yabo lokho hayi anginanazi gcwele inyembezi amehlo. Ngoba nami lapha bengiyimise sethi ngoshaya yami inkondlo kuyagiwe nami ngiyavunula ngoba bengibona ukuthi hey angikwazi phela ukuthi ngempela ngingahlulwa le yantombazana kodwa ngenxa kaMgodi into wanyangihlula nenkondlo yayo ayafathuza. Izami bakuhlungu yavelelana imvula ngenxa likhondela uAli yani imvula nami kade ngithenje ngifuna ukushaya imvula yami ngishaya isidwaba ngisho ngenkondlo yami ngithi Wampungose angithandwa muntu hey Wamgodi umgodi yeno wanyunda uphimba phela okwakithi ubale kahle emachunwini nyaka yahamba kade sekuphetha amathawula lapha siyabhincwa abasazi bazowathina amathawula azophoswa iphosithawula lami sekuthiwa manje uyinkunzi beyogiya khona ngenxa ukuthi umgodi azi ukuthi akezi babamba itrend kade semandaba hey uhambe lapha beqhasiwe thema sebuya wakhipha imali yakhe angithi thonga babasi amathawula athi ayochela sewaphetha amathawula manje akasazi usezokwenzani seyawashuthe emakhona amathawula agcwele ukukhonza ekhaya amathawula uyawafihla sekuthuma nqela ngasanga lapha Ali uqanjwa manga manqela ujikile phezulu esesiya ukuthi sihlulile inkosi yomaskandi. Angithi kungani mina trend ngihlezi ingani kube njani kwenzakale ngasichazeli uwelile wawa etuyagiya angishaba ngantelezi endangiwanga lapha kwaMpungu sekusebukhosini ninanzale ebukhosini kaMkhwanasi sebukhosini emachunu ubukhosi ngiyabazi uma segiya inkosi kumele ukuthi usiyaguqa ukhothama bese ngikhothambele yasemandaba ngoba bengisezweni sayo bengiyichaphaza inkosi isisezweni sayo bese ngihlonipha sekuthiwa ngwile intelezi athi intelezi ikuphi ngiqamba amanga aqonda ulimi ayingabi namansense ulimi lweni aqonda ulimi umgodi nje uyinkunzi ngangizonda uthini kanjani aqonda ulimi nala ngisutha khona mina ngincenge komntu ozoncengwa la nala ngifuqa khona iphalishi angincenge iqiniso niyalimela ukuthi nini umuntu nimvuma ngaseshile umuntu akavunywe nje uyancenga ngicelebane uncenga ini bamfakela imali angondwa umuntu mina ngiyazondla kodwa ngincenge ngimile nje eqinisweni ayikhali asholepha amathawula ophuthumisa ingoma le ngoma ihlale ningakhishwa lesidile nyonyoba ukusigotisela nale ngoma iqedwe ipika ntibane zewushaka ntibane ngo-22 asashaba thawula asashaba lutho ngenxa yokuthi ifone manje kunakeliswa abantu ngesikhathi sesingasekho safuna uma ngesimnakelise manje sivumele nina enishow simnakelise ngamanga umuntu akavunywa ngobuqhawa benzile suzamzonda upholo tibane kwenzakaleni ke nithi njengamanje zehlile ihlathi ufokolela ikhehla
Lomkhulu ngineshow ukuthi kunefocus la. Lomkhulu lona bengashadi. Kwenziwe nje kanje, athi hayi sozazathi sobuza amathawula lakhana wena shadake khipha idate yakhe siyinyofele yanto. Wathi uNkulunkulu into noNkulunkulu phathi iyezenzakalela. Ngingangihleka benguhle ukuthi mina fanele ngiyiwe lapha. Anguhlelanga kodwa ngoba ngisidomu mina ngihlonipha inkosi. Ngaguqa eManjabo ngoba usebukhosini lapha. Uzaze ebukhosini sekuthuwelile uwile ngoba hlulwa intelezi. Anginantelezi mina ngihlulile. Zehlile manje ihlathi. Bakapha batrend. Khunya ngobani manje? Laba kade bathi bayotrenda. Kungabo. Akhulunywa lutho njengabo. Xala mntana wenkosi. Khasa kosesiphelile. Umuntu akavuma ukukhulekile. Kungalokhu unabekeliswa. Ngama engekho lokhu qanjwa manga sekuthiwa hayi bafikile nje emagidangoma abo obani balo komfana kokuthuba kokuthiwa kunayo indlu kwakusuka kuphela ubani uphola ubani lomfana kamanqane lona lapha bebeze bezofaka ngoba sebehlulekile ile trend ade bazoyishala ngenxa ukuthi sefike umgodi ade bengamlinde ukuthi angabuya azose kumfowabo. Hayi mgodi ngiyavuma mfana. Winkunzi. Asemandaba. Ayivuni. Umgodi akahlani. Awuthuleke. Kunento enzeke lapha kwaThibela. Usufikile wafakela ingoma le adengile nje awuconnect la wena usuhleka into engahlekisi siserious la connecta le ngoma engifuna kwamanje ukuyifaka hayi mabhinqa ngakhuluma nje ngoba uluthi nikhulume nina ngoba okwenu uhlezi nikhomenta kodwa umuntu nithi ngiyamazi. Kunabantu angikawuthi bangazi. Kanti ngihlale nabo bangitadisha bangibhala uthe mase kufanele kuphuma exam bangifeyila. Ama result abo bathiwa not. Kanjani ngoba siyamazi wedile. Bafole bangifeyila. Wasemaqhumini mina. Ngena ngojoze idla kuhle. Khona into lapha enze umgodi ebeningayazi mina ngizonitshela ke lapha enkandla. Izolo eMandaba. Uyabona umgodi uthe sekufike umfowethu ubhuti wami ungizwe emchunu ingane kababa. Angithi nina nilinde ukuthi umgodi azange ngizwe. Nikhohle umlando. Umlando umile. Mina umlando ngumnakelisi. Angikheni kodwa ngikhuluma iqiniso ngifela iqiniso. Into ezomgodi ingenzenga yes umgodi uyathungizwe uyise ngoba ubaba kaMgodi ungise engayinto nje ezinye ingane abe sikhukhukazi ngoba bawuyinkukhu nomunye uthi ngami nesikhukhukazi nomunye udla umkhwefa nomunye udla ikolo nomunye udla unyawo kodwa umgodi uyise ungizwe. Lezi ezinye ingane ngayithetha nje ayibelethe amavezandlela. Umgodi enkandi khombisile ukuthi ungizwe uyise. Ngoba uthe mayifika ungise omulkhama umgodi wakhipha lithawula lelekuthiwa siphuza ithawula lami. Amphela ngilindile phela mase kufikele emvunulo yami ngizobhunqa ithawula ngiphuza ithawula lami. Che wavele wafika ke umgodi
Zoya kwethu namathawula agculukhonza ekhaya yasiwabeka yasiwa imnika ungizwe nothibela wasumgodi eyamukela eyakwethu insizwa wayiqhawula umgodi wakhomisa ukuthi uyayimukela le yanto enziwa umgodi mina ingenze ngayibuza ukuthi yeses emhlabeni umuntu ungamfundi uyithethe uyamazi umntadishe uje uthi chest yakhe ngoba usubhalela lo muntu lona uthola total ngayo lento yenziwa umgodi ibingalindelekile nalasi umgodi ungizwe umamukele izandla ezimhlophe ngoba besiyefike ekhaya kodwa lokho ngeke kuveze ngoba kuhleze kuqushiwe ugadiwe okubi ngomuntu okuhle uyambozwa phela ngikhuluma mama Mthuliwe twakazothi angithunyanga umuntu mina ngiyimele nje uma were ngoba ngofola iqiniso mina emhlabeni iqiniso ngiyalikhuluma mina lento enzela kuzo ngibonile ukuthi uyabona lezi ingane akekho lo ngwathi omunye engekho umlando ukhona umkhodi usile umkhodi yakhe umkhodi athuba nje kubuke kanti la lengane ingida top umkhodi uyazi ukuthi la khona ngongizwe uyazi umkhodi ukuthi la khona uyise ungizwe angaqhamuka naveza nje bamanye ayimixe kodwa uyedwa nje baba lo papa say ya papa say ya papa hey ngihlale naye ngiyamazwelile masele njena wenza njena ethi njena kanti ubhalile test yami thema sekufanele kwenza exam athola 0 mawelewele mina lela ngisutha khona ngini iqiniso nje ngiyalimela njengoba ngilimela njengamanje amathakula kenzakale lapha la ngamavela ngenodake ngophele belilisu takulindiza ngicela amathakula lapha bemoli asimandaba enako lengoma ikhishwe ngoba bazoseka lengoma ngothibele lengoma ngesandla ngoba lengoma bizodla ibandla ngoba izongena ngithibana angithi uma ngicela kubuye lapha umgodi engekho hawu iphusitha ulala hani hophi ngakho uyathanda uthanda umgodi angicakekho kukhulunywa ngobani ngomawelewele abathi mbo into ebuhlungu ngoba leli lo kukhulunywa ngathi wamhle mawelewele wamhle abantu abasasikhumbula leli lo kanti mina umuntu ngimboze ngeloko lempepho yakhe leli lo kade ligqoka izolo ngitshela iqiniso mina ngoba ngizoncetheza lapha iloko lingcoma ngalo elika 2020 10 August ngalithuko lo manqele ngepete yami lela lokho ngimenzeni amboza ngalo thuwele bethu ngisini angithukisanga lela lokho manqele uyalazi 2020 lela lokho manqele ngithusele lona ngisekuye linjani lo wena amanqele ndafikela umuntu manqele amboza ile kwelakhe ngibasanga obhokegini kamanqele ka 2020 bayazi ka bani nethombe zepede yami ezalela lokwe manje ifuna ngizoyifaka
yonke into engikhuluma enobufakazi ngingeqiniso anginawo amanga angizombencenga angizoncenga muntu kodwa ngizokhuluma iqiniso limbiki iqiniso ngoba libuhlungu ndikiyababa ifika kabuhlungu baba kodwa lamagama engiwakhuluma la bakhona nje hayi beda kwesavana bephuza uGoloko isidakwa lesi yonke into ihlezi ingotshwala nje sikhuluma iqiniso bedakiwe amasavana fusak ngiphumile emgongweni fusak phuphile wena phuphuba phuphunyoko phuphunyoko ningathula nje ngubuke xa usuya ngasi hakaka uwelile hey uwelile ngangijuma ngama ngesilima zikhaba ninhleke ngakini ihla maphepha ayithumi ngani silima lomfazi lembexembexa imbexembexa indenzeni angiboza kaloko kamanqe itrend yamatawu imbexembe mbo athi mbo ungobani manje thina saqathwa le ndoda emnyama yenze ngathi iyathanda yaqathwa yasiqhela thina saqathwa le ndoda emnyama yenza ngathi iyathanda yaqathwa yasiqhela awu uma ifika lo yenze ngathi yamthanda uma ifika lo yenze ngathi yamthanda uma ifika lo yenze ngathi yamthanda uma ifika lo yenze i-east ne-west nje ngenqandoda emnyama ifika lo yenze ngathi yamthanda athi bantu bami kodwa namhlanje lo nto ayisenzeki uma ifika lo yenze ngathi yamthanda uma ifika lo yenze ngathi yamthanda lo yenze ngathi yamthanda uma ifika lo yenze ngathi yamthanda hey nkosi yami nami ngizozini lophuza ushukela uhlabalele khona nomgqumeni nomtshengiseni abavuki yona uma kuphithana abahleli bemcimbi besiyinthina sizoshona ngaphi bangwani mina ngazi ukuthi kubangwani ngiyafisa nami ukuthi ngempela lento ngikhuze kodwa bengubani mina esizweni senkosi yesizwe eyamabhinqa isiphethe engaze kuthiwa ngiyagamanxa ngiyangena ngithi ngizokhuza sibe sinomholi wethu wamabhinqa hlungu inhliziyo yami ngento eziza kubahleli bemcimbi bangwani kwenzakalani Mungameli wethu ngiyacela mfowethu awuyingenelele lento ngoba egcineni hayi uzuphetha kahle ngeke beplane njengengubo manje ngigqoka izothi it mawuyibuka sifingane sibheke phi manje lento ngimnandi sisapportene sisonke kungeke ukuthi wena ususe east wena ususe west suhamba nobani ubani emcimbini ubani ibuhlungu ngendlela yokuthi inhliziyo yami iyaqaqamba ngaphakathi ukube yangabe ngathi manje ngikwazi ukuphuca umfutho isihlale sasiqhoqhobele
kodwa ngihloniphi ntomdala umncane kodwa nje ngiyakhala ngani yakwethu ngakwethu wena igazi apho sibonga ufana nje ngise nje mfowethu awuyikhuze le nto ikhuze lesiyafe Ziyahola impumputhe ihole ezinye ayibheke My feel is ngathi yamthanda My feel is ngathi yamthanda Asiyabaquli bedephuzane cishe bona baprofita ngokudephuzana kwabo kodwa bahleli bemcimbi totally wrong lento abayenzayo basibonda bangwani why bafethu why akekho umuntu uimportant ngani wena onenkinga nomunye uimportant ngani asibambaneni bafethu ngesikakalisa uphiqiphiqo obani iphinelani kubonda ujeqa kwenziwani sizingane zandawo nestika manje masiya ngapha uyancane